Talafatu la radio Samoa mana telefone le nei fo ia salua o si mea lau whaafunga o tala o le nei tai au. O le solo o whaatalatali ai ni usila whaapea au se talia i le aso e tatala ai le whiwa isa o loto i le vāo atunu e lua. O le so le aso ono leo aperila le ana saunoele te mai tai pale mia Jacinda Ardern e whaeilua mai ei le aso e tatala ai le asa o lotonga. O le vai aso tālua i atu sa mapepa na Mawele One News e ono tatala i le whai unga o le vai aso nei. I reporti o lea ua lava tapena ma lai vaalele whaapea kamupani vaalele e tatala le whiwa isa o loto. Ai ele i o mai le koviti o au se talia le maketi au pito i to atele i tangata tawhawhau mai i New Zealand. Ma o le ua atoa le tausanga o tapu le whiwa i le vau atunu e lua ona o le koviti. O le alava le aso le awha ilo mai, o le asa lutonga, o le a leto i aise whaanofo e sea se ia vanga na ai, o toi maua nisi community cases, whaapea i matapu i New Zealand, whaapea fo i se tete o au se talia. O lo ia ilea ia tatawi leo leo e le tatawai o na sawaina. O le saunoanga manino lea ale perisiteno le asosio leo leo Kreska Hill, whaatatawi leo leo to olua na awinatu le mota ngase wai kato ana nafi, ina ua wha o lima i aise tasi o li i talavou. O le vaveo ana nafi na whaatuwai leo leo e to olua le taavale i Fairfield i Hamiltoni, ma e whaapea na mua whaatala no le ave taavale, ai ele i oso mai i whafo ma le taavale whaau o manua i leo leo nei e to olua, wha o ngai se pate baseball. Sauno ai ma le Prestini, e ta tau lava na whaasala tangata whapene e whaau o lima i leo leo. O le so e tūla i ailu ma le whaamisidonga o tupulanga talavou, le li isfulufito tausanga wa mōlia i le nei mata upu. O le tau nei na sa waile uro e whainga malanga mō pāsese, ara au onanga trains mai Hamiltoni i au kilani. O le masina tāluai lea na tatala aloa i ai le nei au onanga, ma o le so lea whaatu a mata tatala ai i le mamalu lau tele o le atunu u mō whewa inga. O au onanga nei ale te hoia e whaalua yaso le vaiaso ai whaatasi nisi o asato onai. E sa wai matoi foi mai Frankton i Papakura whaapele toi tali watu, ma e tūsama le lua i tūlama le afa le umi. Tūsama reporti le One News, ese lava finangalo whaali o le toa tele talu o na tatala le nei au onanga, whaapea mai ua umi atu le taimi, e sa wai le train, nai lo au walo whemalanga i ngana masani ai. E o atu le tolu se lau tangata whewa i le aso, e mawhaiona whaonga aina le nei au onanga, ma olo iai le nau nauta ingal puleng o le tuhuia, o le awhi soasoani ai i le poloka o awala. E le o le urua i taimi le mōli ai la ua ua whaasa nei e le whaamisinonga, o na toe whaango taina pā ua mo le tolu tausanga. E lua mata upo le fisota ina mōlia mai ai o nā tana sasi lima sutasi tausanga, ma Kelly Horowai Makohare o Lower Hatchman Napier, o yo nā tana na mawe le lua fisfuluiva, ma le se lau fast fun ma le whāpā ua la iti e le io o le taimi ono ave e sea mai ai i Wellingtoni. Ai totono la nā tingitanga, ma waile se lau lima sifulu ma le ono pāua, tu sale o silia ma le wha se furu lima ma le tapula a wha tu la fonoina. O yo nā tāna le wha alua i le totono le whātau sanga, o tu la ilu mo le wha msidonga i le ngau i na o pāua tu sam wha mtalanga a le vaenga o Primary Industries. Ai mo Kelly, o le wha alua i le ona wha mao ni ona mo lianga o le so ona whaango taina o pāua, ma ele ngata o wha salatupe i le mai a io i no le mo lianga i tasi na wha sanga i ateia, ai ua whaasai fo i mo le tolu tausanga. Ua sauno ai ma Steve Ham o le Primary Industries, o se whi au tā ua tele lea mō tangata uma e awa ne iso lia le tū la fono ua whaia. Awa le whaasau ino le ngata i whale mō tangata uma. Wha malosi mai e fo i male sui al mtanga luenga i tangata le community o lo au maulata lata i le sami e reporti atu le ofisa tangata e ono masalo mia o whaia pia lea a mio. Tala mule mule le tae au, e silia ma le whaasa lau tangata o wha amaunia mō lianga o le soli o tapu o le koviti se fulu ma le iwa. I wha amaumonga mai le matanga luenga o wha msidonga e o atu le ono se lau whaasa fulu tangata na mō lia. Ma e na o le lua se fulu pasene, tu sale ma le valus fulu ma le lima tangata le ana awina atu le whale pui pui. O le isi whaas fulu ma le tolu pasene, o tu ina atu i whaasa langa i whai aitua le community, o ngā luenga wa aia po le whaasala fo i le whale e le mawhaina whea luai. La talata i le valu se fulu paseno i lātou na wha maunio le tū pāua lii, mai la talata i le afa o lea o whainga o i lātou i lalo mai o le taitolu se fulu tausanga. O le whaas fulu ma le valu pasene o nei tangata, o tangata Maori, ma le whaas fulu wono pasene o Papalangi. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.